I zdravo, zdravo, evo nas u novoj epizodi Heroja Generala. Skupljamo XP, fali nam još vrlo malo do level 12. To je ujedno i posljednji level ovdje. I sada ćemo da probamo da se izborimo za to. Koristimo snajper, pištolj i bombe. Ovdje će da bude opasan rat. Da vidimo samo. Sredili smo jednog. Švabo manje, samo da imamo da li imaš neki. Ima verovatno. Pregazi nas, nisam ga vidio na vreme. Gledaj što izgleda. Šov, nema veze, idemo dalje. Čerimo, evo ga naš ovdje. Ovo je skirmiš, to je mala mapa, tako da će ovdje non stop da ubijemo i da nas ubijaju. Ono kad igram pa ima velike mape, to je Assault i World Elite. Ovo smo upali sad na skirmišu, nema veze. Nama bitno da skupljamo poene za level 12, ali tad posle možemo da kupimo i generala i sve živo. Meni je cilj da kupim tankistu, to ću da skupljam pare za tankistu. Za malo da ga koknem. Ne može pištoljem na šmajser. Treba baš da imam ludu sreću da ga pukne. Evo, zauzeli smo 25%. Ovdje je dobro što se bitke brzo završavaju uglavnom, ako se negdje ne zakočimo. I uzemo neki body i pičemo. Za ovdje je dobra bazuka. Dobro, ovaj me spasio trenutno, ali samo trenutno će da me zgazi. Evo ga, ovdje sam vidio. Ček. Ovdje neko vozi. Da. Ja bi trebao da gledam distancu, ne da se nabijem ovako, jer ovdje ako se sretnem s nekim, ja sa snajperom, sam laka meta. Znači ja bi trebao da bežim negdje u šumu. Da se štekam i da gađam snajperom. Tako naprijed. Evo ga. Gdje on ušao unutri? Jebem li mu? Tako se sređu Nemci. Mamicu njegu. Evo ga ovdje par nas. Da, oni čuju dakle pucamo i uvijek neko mora da nam vrati.
Ali bitno da se skupljaju šta poeni za 12. level. Ja bih volio da se to baš sad desi u ovoj epizodi. Vidite koliko to 20 na 20 da mislim. Jest, 20. Čekaj bre, nas ima jedan više? Jest, da, 2. Znate, ima čak i prednost. A ja ovdje trebam, kao ovi moji. Uf. Neko nas je vidio. Da li ide slučajno neko s ove strane, mada mislim da svi idu sa leve. Ovi naši svi odande. Čuče. Nije. Ajmo malo bliže. Evo su. Dobre. Uf, stani. Ovo je inače najjeftiniji snajper što imam, da malo mi šeta. Zajebano je kad se kreće da ga roknemo u glavu. Evo ga. Idem još na jedan. Ja tako pucam, ne obratim pažnju, oni priđu s leđa i onda bude tjum, gotovo. Čini mi se da ih ovdje nema više. Ajde probamo da odavde malo da ih gaćemo čučem. Su ubili? Nisu, ono bi mogli. Evo ga, došli iz leća. Ne, u kola, još gore, nema se. Ponovo. Želim i da kupim tank, ali mnogo para, mnogo se teško skuplju pare. Čak sam igrao i s Amerikanca, jer to kažu kao da se lakše skupljima nešto. Može da se kupe pare za prave pare, ali to neće da radimo, naravno. Meni to i nije jasno kad neki uzmu pa kupe. Zašto igraš onda? Baš je žar igre da se... Dakle, bre, pucaju majmun bazgu. Što pravo mi dođe s leđima.
Čini mi se da sam bio vidio neko vozilo. Evo ga, ali jebote pored mene, čuti. Si se istripao. Izgleda. Eno ga vozilo, lepo kažem, ja sam vidio. To je to. Mamo ti jedan. Moj kolega ga do duše drugi iz vojsku, što bi rekli, ga sredio. Da li ne mogu ga pogoditi, viš? Evo, neko drugi ga pogodi. Dobre! Evo je dobar pogod. Mene to neko zgazio. Evo moj kolega došao. Čuđe? Aha. Sređen. Ajmo mi da priđemo malo bliže. Još malo. Čekaj. Ja ne vidim. Ovo je moj. 94. Ajde još malo. Ej, da vidimo. To! Čekajte, ne vidi se sad na kameri, sad ću da probam da promenim. I evo, drugari, kao što vidite, to nam je bilo bitno. Sada smo otključili su nam generali i free veteran membership imamo koliko ovdje 3 dana i dobili smo 50.000 ovih poena. Evo vidite, player level bonus 50.000, soldier tape unlocked, you can now mogu da regrutujem generala. Player level bonus veteran. Sada mnogo više skupljamo poene i kao veteran možemo da uzmemo snajper i bazuku zajedno, to ja mislim da je izvolio sam da proverim, mislim se zajedno. Ne može, čekaj, šta može kao veteran? Aha, ne, ovdje. Kad ste veteran onda može 2 ova. Da. Sad mogu duže da trčim, duplo i plus da imam više municije, odlično. A evo još malo decrease damage, da povećamo štetu kad ubijemo neprijatelja. Eto, drugari, uspjeli smo, znači, da dođemo do posljednjeg levela, baš sam happy, jer ja ovu igricu mnogo volim i snimat ću je i dalje. Hvala vam što ste gledali, što ste prisustvovali mom ulasku u level 12. Ajde da vidimo sad šta nam to nude, evo su generali. To je rat, znači gde se vodi, sad će da imamo gde su moji sovjeti. Znači sovjeti su ove naranđaste.
Znači sad trenutno mene zanima, ajde Jugoslavija, tu su Nemci, eto, znači mora da se borimo, evo mi idemo odavde. Iz Rusije idemo polako i na kraju jednom sam se borio u Kruševac. Sad ćemo da vidimo, evo ga, store. To, evo vidite. Sad može da se kupi general. Ajde pomenuo tu. Meni ovo nije dobro tu pilota, ali sad mi je skupljam pare, evo 120.000 treba za tankistu. To ćemo sad da skupimo. To bi bilo to u ovoj epizodi, hvala puno svima na podršci i hvala vam na 100 suba. Vidimo se, ćao!